Lo mngani wami lapha esitenge kuthi uloli inkosi yamandiya into enesandla esinensila inzipho zakhona into ongakwazi uzuyibone ya umngani wami lo kwangitshena ngamandiya lapha akhuluma ngami wangitshena ngisendele location ngafika lapha ngifake isikhindi sika Jane into emuyikhipha uyisike ngereza ngafika ngababamba ngamasongela ebridgeini nangibuya nabo ngase ngifike ngibalengisa manje njengamanje basesibhedlela manje abafowabo bamfuna ulolo uzowabaleka usebliya kuyimanje cash. Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlube ekhasini eshisa usisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi sematholeni dubula ubadidu badakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukukazi inqolo bani amanoni kaZulu bayibagiye baqephuza nosazwa idubukele besina bededelana inkundla ingangozulu imfungu yomthatha ehloko makwala semome kwanalele imvoku uzibuthe moya inkunzi ehlabuse intumanqaphaza ngokuqabela ukufada abalabacika seningizimu Afrika izigi zendlovu umhlaba zamazama likhulu lezalenyelela lolobonakala eningizimu enyakathe empumalanga nasentshonalanga ungesiphalaphala Mpumalanga Scott zamcholo unethe kahle kwavela amaqhawe namaqhawekazi eqheliswe ngolegwalagwa. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi uThobisani ngwakamthembu leke bafowethu iSelect Africa TV kanti bafowethu nihleze naze mangila ngisuke niphathele into ezinhle bathe le njabulo ihora ngihleze ngiphethe injabulo yodwa bafowethu ngiphethe insizwa ke bafowethu bathi uyithola lapha ku TikTok uyithola ku social media kuhleze kumnandi igqoma abantu ngeqolo sithi ya ngiphethe uMr Cash bafowethu kumnandi kakhulu namhlanje sobe sihlaleni naye sixoxela naye mfowethu asibingeleleke insizwa bafa sikubingelele sikwamukela kweSelect Africa TV. Amen. Niyaphila bafowethu. Hayi mina lo bafowethu Mr Cash is not make sure. Hayi sesifikile bafowethu ku Select TV sifike ngodliko sofa. Cash. Yakubona mfowethu ufike wahlala wathi Dlengelele. Mfowethu asijabule, asibingelele insizwa, siyabona usubingelelile. Ubani lensizwa? Asiyazi insizwa ukuthi ubani isukaphi and lento isukelaphi. Hayi bafowethu lona uSmangaliso kwaMathenjwa bafowethu phansi emntubatuba. Cash kodwa ngizofaka indawo embi ngizobiza inseleni ngiphinde ngibize umntubatuba ngiphakathi nendawo ngithi ke kunina Dlengelele. uMr Dlengelele uMr Cash insizwa ke bafowethu isuka leyo mntubatuba iyayifaka nenseleni kusuthi insizwa iphethe wonke umhlaba ngoba ngithema ngihlangana nayo ngayihlonipha ngayicela ngathi ayizela yangihlonipha yafika ithema ifika ngase ngiyayitshela ukuthi mfowethu uliphethe izwe ngoba abantu bakuthanda ngendlela eyisimangaliso mfowethu isukaphi lento oyenzayo namanje ngoba siyabona abantu ngendlela abakuthanda ngayo ngiyacabanga ukuthi angazi mfowethu lento uyibhala phansi kwenzakalani ngawe awungitshele mfowethu. Hayi lutho mina uthi angiyibhali phansi i-mindset nje into esemqondweni lena nanokuthi ngifuna ukubuyisela izinto emuva kahle yabo isidala lesi ngisikhuluma izinto ezazenzeka kudala komalume kobhuti abasekholi nani isitayela nje sidala nami because uma ufika lapha ufuna ufike nento entsha bese ufika nenhlonipho cash. UTikTok mfethu uthema ufika abantu bakuthanda kakhulu bakulandela noma kukhona abantu abakuvalelayo kodwa ngendlela abakuthanda ngayo mfethu kunesimanga uSmangaliso wenza imanga kunezimanga ufika wazenza ku TikTok ngendlela abantu abakuthanda ngayo abantu bakulandela ngendlela esimangaliso mfethu uthema ufika abantu bakumukela kanjani and uma uzibuka izinga lakho njengamanje ngiyabona ukuthi ngendlela ophezulu ngayo kodwa wena usibona kanjani. Hayi mina wethu lapho ke impela uqinisile impela bafike bangimukela kahle because nami ngikhuluma nawo wonke umuntu akekho umuntu engumcwasayo so umuntu uma ekhuluma nami nje ngenza lento ayishoyo ingakho bengithanda nanokuthi mina mangenza yami content akekho umuntu engumgudlayo angigudli umuntu angibizi igama lamuntu ngenza nje into right ezokwenza ukuthi wonke umuntu efile right so uthando nje banalo impela because nami nginalo uthando lwabo ngiyabathanda kakhulu cash. uMr Cash bafowethu insizwe egqoma abantu ngeqolo phansi Cash imeyifika lapha kini ifika ihlale phezu kwetafula nihlehle nithi Dlengelele kube mnandi kudele ukuthi mfowethu kunezinto ezenzakalayo uthola ukuthi mhlambe abantu sebeyakuvalela mhlambe kuma account yakho mhlambe ungathini ngalonto. Kuma account ya khona account yami bese 25k bayivala so base bengitshena abangani ukuthi ngizama ukuthi ngivuleke ngayivulenye uyabo khona lokho kwangihlukumeza kakhulu ngifuna uqamba manga because yabo TikTok busuku kumina ngaphakathi namanje ikhala lami lesibili le anti yona engenza ukuthi uyabo abantu bengibone ngilanje la ngikhona ngihleli kosofa ngithe Dlengelele iwona kube kuthi anginawo kuba ngikho la nanenhlonipho yami bafethu yona ehamba phambili cash. Manake Simanga lento uma uyiqala mfowethu ngifuna ukubuyela emuva kancane uyiqala nini ngoba ngicabanga ukuthi izinto zenzeke ngelockdown kakhulu bese kubona uqhamuka lapha ngelockdown uyiqala nini wena lento iqhamuka nini ukuthi enza lento. UTikTok nje nami ngawubona
ngilokhu ngibona ama-video abantu bewuposta ko-WhatsApp nani ngase ngithi mina hayi nami le nto angeke ngivule nje ngo-2020 ngayi lockdown ngathi kwaku-November mangaphosta i-account yokuqala. So ngayivula-ke nami ngilokhu ngizama ngifuna lento yama-followers nani kwasho khona ukuthi hayi kuyabheda because mina abantu baze baqala ukunginaka kulo nyaka baqala lapho ukunginaka njengoba kutshela ngi-2020 2022 njengamanje shuthi 2021 ngikaze ngize nginakwe ngiqale nje ukunakwa kulo nyaka lo nganakwa kuwona-ke hhayi kwangathi impela zonke izinto zihamba kahle-ke zahamba kahle-ke kwaze kufika lapho kuthiwa ukuthi bangiblokha because bangiblokha kuno-7K. So the time bengiblokha kuno-7K bangiblokha u-2 weeks ku-2 weeks abantu baqhubeka bangiphusha bangibuyisa abantu baka-TikTok sekuno-13K. Ya ngabona-ke nami ukuthi yabo njengamanje ziyakhala-ke manje ngathi ngibuya lapho-ke zaguquza zafika za-25K bangiblokha. So bengiblokha ngavula entsha uma ngiyivula entsha ngicathi ngayivula kwakungolesihlanu ngayi-onisa ngomgqibelo yathi by Monday yayisiphethe u-10K. Babukeli be-Select Africa TV ngihleli nensizwa-ke la uSmanga insizwa isuka le koMtuba isuka le emakhaya Richards Bay ne ya insizwa bafethu engicabanga ukuthi iphethe yonke lo line wangale oN2 nje la ngale umushona le koN2 insizwa bafethu ephethe yonke into ngoba niyayibona bafethu ngihleli nayo la insizwa bafethu edume kakhulu le ku social media bathi uSmangaliso uMr Cash mfowethu ngiyezwe ngathi kunomngane wakho lapha eStenga awungitshele ngalomngane wakho seStenga mfowethu. Kunomngane wami lapha eStenga kuthi uloli Nkosi Yamandiya into enesandla sinensila inzipho zakhona into ongakwazi uzuyibone. Ya umngane wami lo kwangitshena ngamaNdiya lapha akhuluma ngami wangitshena wangisendela ilocation ngafika lapha ngifake isikhindi sika Jane into emuyikhipha uyisika ngereza ngafika ngababamba ngamasongela ebridgeini nangibuya nabo ngase ngifike ngibalengisa manje njengamanje basesibhedlela manje abafowabo bamfuna ulolo uzowabaleka usebleya kuyimanje Cash. Ucashile ulolo mana-ke mfowethu kunesithuthuthu ohamba ngaso lesithuthuthu lesi mfowethu sikanjani ngoba phela abantu kumele abantu bakwazi ngazo lezi zinto. Isithuthuthu lesi sona ngisolva ngase inkinga sinamasondo awu4 ngapha ngemuva bese siba noKheliane lo Kheliane lo ngifaka intambo leyo kuyikhunga ngifaka ucingo lo lokuneka impahla ngisonga ngalo-ke lapho ngisoke sengiqeda ngawe Cash. uMr Cash bafethu insizwa ngihleli nayo la e-studio se-Select Africa TV bafethu mhlawumbe uma kuthi uyaqala ukusibona ungasubscribe uthi Select Africa TV uzohleza uthola insizwa ezifana nalezi uthole izinto ezibalekile la ku-Select Africa TV usijabulele nje bafethu silandele na ku-Facebook sikhona kuhleze kumnandi bafethu. Mr Cash mfowethu ngendlela esikuthanda ngayo ngithe manginxusa ngicela ithimba lami ukuthi ngiyayicela lensizwa ngicela ningitholele yona lasukuma ngokusheshsha mfowethu lathi no sizoyithola lensizwa sakuthinta futhi wavuma ngendlela esimangaliso kwajabula kwamnandi mfowethu. Kunesimo ke manje la inyanga abantu besifazane siyazi ukuthi uyamnyanya umuntu oshaya umuntu wesifazane mfowethu ijonge lishaya umuntu wesifazane nje is not mfowethu awungichazele ngalonto. Uyabona mina into engiyinyanya njengejongo wequntsula umuntu wesifazane ngolabhapha funa na uyijongo ube soft. Uyabona nasuquntsula umuntu wesifazane uthinta mina ngoba ngicasuka ingingila casuka ibindi yonke into bese ngikubamba ngusonga ngohudu le 9 minutes musu uqeda lapho ngihlaba ngogqoma phinde kuqale phansi 2 hours ngohudu uzokusala ithambo lomkantsha Cash. Kuze kusala ithambo lomkantsha bafethu iyekeni lento ke bafethu uqinisile uSmangaliso ngoba lento bafethu yokushaya abantu besifazane is not ngempela bafethu asihlale phansi sibonisane isihloniphane even nabo ke abantu besifazane bafethu ababahloniphe ngoba angeke vele aqale nje umuntu akushaye without a reason yebo what I believe leyo mfowethu ngiyacela bafethu ukuthi asihloniphane yabo masihloniphana sohleze sithandana futhi sivikelana Smangaliso mfowethu. Khona into engiyithandile kunenye ivideo yakhe engiyithandile ukuthi uhambe waya kwesinye sezibhedlela mfowethu bakubuza ukuthi kanti abantu bashaya ngani ngicela ukuyizwa nami namhlanje. Hayi ngifikile kulesa sibhedlela ngafike ngahlala usofa wakhona bangibekela iRed Bull namanzi ngase ngithi abalande i-full chicken bayilanda fast ngodli ngayidla ngaqeda lapho ngashiya 2 amathambo ngase ngithatha iplate ngalikhwiphiza lo lahlekela lapha nalilahlelela ngase ngithi abahlale phezulu kodaba bangibuza ukuthi yini ngibagqome kanje abantu ngibagqoma ngani ngase ngibatshela ukuthi nginecathulo engayithenga eChinatown igama lecathulo kuthiwa amavurukwashi
amavuru kwashikela ngugqoma kuvuleka imbobo ubona ingingila ubona amathumbu yonke into phakathi cash. Bafethu uyingozi lo muntu. Kanti kahle kahle lezi icathulo zenani Simanga? Lezi icathulo ke lezi ngifaka ama tiles ngaphansi ngoba ngakhipha isoli ngafaka ama tiles ngase ngifaka ama delfuthi. Umuntu wasemakhaya uyalazi idelfuthi. Yebo ngakhipha ama delfuthi awuthunga wafaka ngenza ukuthi makubhora unabe cash. Yeah. Babukeli beSelect Africa TV kumnandi Dlengelele kuthethu ngiphethe insizwa uSmangaliso bafethu insizwa ke uMr Cash simazi kanjalo lapha ku TikTok bafethu kumnandi ke Smangaliso mfethu ngicabanga ukuthi singaxoxa kushona ilanga into ebalekile ile yokuthi abantu namhlanje ngibasondezele wena laba babukeli beSelect Africa TV ngoba ngenza sure ukuthi kumele beyithole lento esuka ikhona ezweni futhi balekile beyithanda abantu ngoba balandela abantu abaningi kakhulu la kweSelect Africa TV nawe bakuthanda kakhulu mfowethu abantu bakuthola kanjani kwiinkundla zakho zokuxhumana utholakala kanjani noma uma uqashwa mfethu bakuthola kanjani? Oh bafethu mina ngiyatholakala lapha ku Facebook ukuthi ipage angakabi nalo because khona umuntu ongigijimela phambili afuna ukukhanda ipage ngisene account nje yami ithi Smangaliso Mathenjwa iyona khona ke lapho i-account bese ngiba no YouTube ukhona YouTube no Instagram sana nakukhanda so kodwa njengakusho manje umuntu mengidinga ngaya ku TikTok lapho ikhaya lami lapho azongithola khona ifike ebhala nje @koSmangaliso ngizoyibona ke lapho i-account enewarning bese iphatha 100 and something namhlanje bengiphethe u1 million wama likes cash. Smangaliso mfowethu ngithe mangisuka endlini okay siyabonga mfowethu siyayibonga lonto ngingacela mfowethu ngikuphathele isurprise la cha khona insizwe ekukhonze kakhulu engicabanga ukuthi nami ngithe mangikhuluma nayo yasukuma yathi mina ngizomthola uSmangaliso and futhi ihleze ekhuluma ngawe ihlezi nawe ngaso sonke isikhathi especially kulezi zinto zoma TikTok nami yona into engifake kuyona kakhulu ku TikTok ngicela ukuyibiza lensizwa bayibiza uphazamisa umfokantuli eyale ulayini wakho ngicela ukuyibiza mfethu ngicela ukuyibiza ngisondeze eduze nawe ke nixoxisane bhuti wami sondela ngana kwethu sondela mfethu lensizwa ngena la mfethu ngena lapha kunendawo bafo siyayivala manje noSmangaliso ngiyabonga ukuthi bafethu ngiyabonga mfethu ngibonga ukuthi mfethu uzivakashelile usihloniphile kwiSelect Africa TV ukuthi usinikeze ithuba usixhumanise nale ndoda nangu namhlanje nangu ukhona la eduze. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya iSelect Africa TV. Ngibingelela umfowethu uSmangaliso. Uyazi ukuthi mina mfowethu into engizoyisho na kuSmanga ukuthi kwesinye isikhathi enye into uyayenza ungayinakile but ikuthathi kube kwelinye izinga whereby wena unga-expectile ukuthi uzofika kulona. Umfowethu asazansi siyaqala ukubonana naye kwawena uzama ukuxhumana naye sixhumane on air saxhumana yonke into futhi inhlonipho kulo mfowethu angifuni ukukhohlisa Smangaliso mfowethu mina ngikufisela konke mfowethu okuhle nokuthi ngiyafisa uphumelele into yakho iqhubeke iyelena lama advice nani ngoba uSmangaliso umuntu olalayo ke mfowethu ama advice akawathatheli phansi uyakulalela momtshela into ukuthi enza ukuthi hamba kanje na indlela okuhamba mfowethu engingakusho kuwena ayikho into ebaluleke njengokuyihlonipha because yabona njengoba uSmangaliso njengamanje this is an advice angixolisa ukuphuma esihlokweni but this is an advice ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuthi uyihloniphe empilweni uhlonipha abantu abakulandelayo because kusasa uzoba uSmangaliso njengoba ufike kwimilo namhlanje bekade ngibuka account yakhe each and every day nami ngaphatheka kabi mangibona account yakhe ukuthi ivaliwe washo wathi sicela simlandele kulenye account samlandela futhi kuyona senza yonke futhi emva kwalokho abantu baku TikTok bayiyeke lento yokuthi uma ungayithanda i-content yomuntu phuma kuyona mfethu dlula ungayibuki ngoba kwavela umfowethu omunye osemdala ku TikTok ngicabanga ukuthi bambiza uMatewu wathi uMatewu into ebhlungu uSmangaliso abantu akablockiwe yini ama TikTok straight ublockwe abantu bala eAfrica yabo so ngibonga kakhulu mfowethu ngwakwethu sazophila isikhathi eside Select Africa TV anytime yohleza amaphambili nani yonke into right ngiyabonga kakhulu mfowethu usizanile ezimhlophe mfowethu nokuyithoba kwakho nje nokuthatha isikhathi sakho ube la siyabonga kakhulu mfowethu uphazamisa lo ntombi yesokweni nami ku TikTok ngikhona bafowethu uphazamisa _Sean usuzongithola ke Smanga
Mfowethu ngicela uyikhuluma indaba le ndoda mfowethu because ngicabanga ukuthi ngixhumane kakhulu nawe mhlawumbe ukuthi fahla nenye into mfowethu engicabanga ukuthi ngicela ukuthi ungiphe yona ama numbers akho mhlawumbe abantu baqasha kanjani ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela osuyiyona mfowethu uyadinga ukuqashwa and kwesikhathi uzoyisha ama number akho kodwa sokwazi ukwabhala naphansi la screenini babukele bese Africa TV sizobhala la phansi inamba zakhe nikwazi ukumqasha bafethu ngoba siyasebenza ingane zawethu siyasebenza ayikho into esingayenza siyasebenza Mnewethu hayi ngiyabonga kakhulu bafethu insizwa le uphazamisa sihlangane khona ku TikTok so masihlangana ku TikTok ngathi naye wabona ukuthi hayi cha indoda lengaphila nayo so imina futhi ngacela inombolo yakhe ngacela ngathi nje bafo ngoba ngiyabona ukuthi hayi uyaphila futhi ungasemakhaya cela ukuthi ungiphi inombolo yakho wanginikeza inombolo yakhe saxhumana saxoxa ku WhatsApp saxoxa izinto eziningi nje sixoxa safika kulesi sigaba sokuthi uyasho ukuthi ndoda ngoba ngiyabona ukuthi uyahlonipha ngizokwenzela iplan nansi iplan njengamanje ngihleli kosofa eyakhe uyena owenza ukuthi ngifike la ya wangihlanganisa futhi khona event ade ngikuyona ngale no ngizwe wangitshela ukuthi hayi khule ungizwe sengikhulumile nayo yonke into nangempela ungizwe futhi wangimukela ngaye uphazamisa so bafethu yabo ilento engihlale ngisho ukuthi inhlonipho ibalekile yabo ngisho akuthiwa bafethu usuphakama kangakanani ama followers kangakanani ungalenzi iphuthu lokuthi uphume endleleni ukuthi naba sebabamini mhlawumbe seba u5 million bangilandela nani wena usuzovela wenze noma ngabe cha yonke into ufuna wenza ufuna bahloniphe ya inhlonipho ibalekile bafethu lensizwe ngiyayibonga kakhulu bafethu njengoba ngisho nje ngithi ngihleli nje la kosofa ngithe Dlengelele yona yabo so yonke into ayikhuluma ayisuke ikhuluma kumina usuke ngawona umdlalo usuke serious so ngiyayithatha nami even ngisho ngihleli ngedwa ngiyithathe ngicabanga ngithi hayi le ndoda ikhuluma kanje angenze kanje ya so bafethu ngiyabonga kakhulu lensizwa lo uphazamisa bafethu ngicela imlandele na ku TikTok cash before Smangaliso uyivale mfowethu ngicela ubatshele ukuthi abasilandele nathi ku Select Africa TV ba subscribe abantu unabalandela abaningi phazamisa nawe emayisuka kule ntuzana uSmangaliso uzobatshela cash nawe uphinde ubatshele cash siyabaphoqa okay asiqale kuwena Okay bafethu njengoba sekushiwo nje ngiyacela bafethu iSelect Africa TV akuyona namhlanje wonke ama podcast akho onaziwayo engeke ngwabale ngamagama afike emva kweSelect Africa TV but ngiyacela bafethu sihambeni so subscriber sikwazi ukuthola izinto ezintsha nezinto ezinhle izinto eziningi ke mina ngina artist nginosomahlaya engibaziyo ukuthi baqala ekhaya namhlanje ba popular amagama balapha on top why because bafike la ku Select Africa TV sekafike abaveza kubantu even though bangazi babuya kodwa simsoli kumuntu ukuthi wayengabuyanga ezokuveza ukuthi mina ngisuka la ngiqale la so bafethu asambeni so subscriber it's Select Africa TV uzokwazi ukuthola yonke into entsha nangi noSmangaliso khona la mfowethu bafethu siyabonga kakhulu ngiyacela bafethu ukuthi Select TV Select Africa TV ngicela ilandele bafethu kakhulu nisubscribe laphana nibaphusha bafethu siphushana bafethu siyindle eminyama siqhubeke siye phambili bafethu ziyasebenza lezi zinto futhi isebenza ngempela ngiyacela bafethu futhi nisho uma ukuthi anithanda ukuthi nginicele ngizonihlaba ngogqomo yabo uye lapho usubscribe usukhala ya usunengozi ongazi uzuyibona sikuvule ngisho imbobo ya ngoba mina bazongitshena ukuthi le ndoda iyagoloza bese ngihlaba ngogqomo uyabo akube njalo bafethu ongaphansi ongaphezulu cash bafethu mina ngiyangithola lapha umuntu ongifuna uzongithola lapha ku TikTok @wasmangaliso ku Facebook uSmangaliso Mathenjwa akekho okudlula mina mungena nje lapha uzongithola ungibhalele lapha inombolo yami ithi 083 624 4074 083 624 4074 bese igcineni cash babukele beSelect Africa TV bafethu kumnandi kudelele kuthethu basiyabonga bafethu ukusihlonipha ngani zakwethu siyabonga ukuthi nisihloniphe nisinikeze ithuba siyanithanda kakhulu and siyanilandela ku TikTok ngendlela esinilandela ngayo bafethu mina akumina mfethu engiyisuke ngithi abantu abeze la ngisuke ngiphushwa abantu abasuke benithanda namhlanje ngiyabonga ukuthi ningihloniphile bafethu nangemukela nganemukela sa right ingane zakwethu babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ukuthi ubusana kwaMthembu bathi le njabule ihora ngohleze nginilethele abantu abajabulile njengezinsizwa lezi eseduze kwami kusazoba mnandi bafethu asenze njena subscribe Select Africa TV YouTube channel hamba uye kwilentuzana hamba uye ku Facebook Select Africa TV Twinthanda sohleze sinilethela abantu ababalulekile njengani salute